أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين بالصد هشتي الدو نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مریم مو توابه. خوشکو برین عزیز در سمایش بریاوه دا ما بحثا فضیلت و گرینگی دعا دیگر اول دین ما پیروز دا و که پیغمبر خوده و صحابیان وی چوا دعا دیگرن ام گوهابی حدیثا 1488 وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمران كره حسين هو تناقل كان خود جرازي به دبيجه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما بو حسين دي كلمة يعني دي جملة دابين هنگرن پیغمبر خدا دي جملة باب عمران کو حسینه دابی هنکرن و هر دو پیوا و هر دو جمله دعا دیگر باوی چنه او هر دو جمله اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي یا ربی تا رکامنا راست شانی ببدی تا رشدامه یعنی قرار اصابت قرار راست ریامنا سر راست تا شانی ببدی و اعذني من شر نفسي تم بپارزی شر و نقنجا نفسام. رواه الترمذي وقال حديث حسنون اف حديث الترمذي نقل كيا قلت يا حديثك حسنه قنجا نزعيفا. حديث 1489 وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب أبو الفضل عباس كنا عبد المطلب يعني امام پیغمبر خدا هاتن نقل کرده رضی الله عنه خدا جی راضی به قال گوتیا حضرت امام عباس يعني حضرت عباس قلت يا رسول الله مگو يا رسول خدا علمني شيئا اسأله الله تعالى تشتكوالي مبدا هين كرن تشتكوالي مبدا زانين ابوه دخوازيا خوا خدا بخوازم اشوه ابوه دعاش خدا را بکم دعاش خدا بخوازم. قال پیغمبر خدا هولیگات سلو الله العافیته فمکثت ایاما گفت پیغمبر خدا گفت من عافیتش خدا بخوازم عافیت یعنی سلامتیه و تندرستیه و خوشیه و دلخوشیه خدا بخوازم همین داخل معنا عافیت دانن یعنی عافیتش خدا بخوازن فمکثت ایاما از چند روزا سکنیم ثم جئت فقلت دیس اهاتم جمع پیغمبر خدا جرا بود یا رسول الله یا قاصد خدا علمني شيئا اسأله الله تعالى تشت که مبدا زانین تشت که مبدا هینکرن داکان اکو اش خوده بخوازم. قال لی و جا پیغمبر خود هولیگات ما یا عباس یا عم رسول الله یا عباس ای امام پیغمبر خوده سلو الله العافیت عافیت و سلامتیش خوده بخوازن فی الدنیا و الاخرتی دنیا و آخرت خدا عافیتش خوده بخوازن بیجی یا رب تا عافیت بکن نصیب ما دنیا مداجیل آخرت مداجی آمین امجد بیجی یا ربی تا عافیت که نصیب ما دنیا مدا و آخرت مداجی. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اف حديث الترمذي نقل كريا قلت حديث حسنه وصحيحه يعني قرك سند يا اخو حسنه نضعيفه قرا سند يا اخو ده صحيحه وسالمه. بله حديث 1490 وعن شهر بن حوشب قال الشهر كره حوشب خاطر نقل كرن قوتيا خود جرازبه قلت لأم سلامته مش أم سلامة برسي رضي الله عنها مش أم سلامة يعني جنا پیغمبر خدا كلفة پیغمبر خدا أم سلامة مش أم سلامة برسي يا أم المؤمنين يا دايكا مسلمانا أي دايكا مؤمنا ما كان أكثر دعاء رسول الله إذا كان عندك وقت پیغمبر خدا نکته گرا گوته دیدی پرانی دعا پیغمبر خدا چه بی به پرانی چه دعا دیگر قال ام المؤمنین ام سلمه هولیگات كان اکثر دعائه دعاوی به پرانی او بی یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ای مقلب القلوب
خدای من او ای خدای من کو مقلب القلوب. مقلب قلوب چیه؟ یعنی او کو قلبا هولی دیارین قلب انسانا ده قلبینه هولی یعنی قلباندن دست قلبا دلال دست خدا دایا. ای مقلب القلوب ثبت قلبی على دینی که دین ملس شه قلب ملسر دین خوا ثابت بگیره. قلب ملسر دین خوا نشامتینا یعنی هر وقت بلا سر دینتا ثابت به لنگ قلب من نشامت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اف حديث الترمذي نقل كريا قلت حديث حسنه وقنجه نزعيفه. حديث 1491 وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ابو الدرداء تنقل كان خدا جرازه بگوتیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولی گاد کان من دعای داوود اوها دعای شیه ین دعای داوود پیغمبره یعنی دعای داوود پیغمبر پر بین یک جی اوه کان من دعای داوود اوها دعای شیه داوود پیغمبره کیش دعا اوها اللهم اینی اسألك حبك و حب من يحبك. یا ربی اس محبتا حجی کرنا تد خازم و حجی کرنا و کساکو حشت دکن. از حجی کرنا تا و حجی کرنا و کساکو حشت دکن اس و حجی کرنا حشت خازم. والعمل الذي يبلغني حبك از کریار ولیش تد خازم تبکی نصیب ما بگهیجینه محبتاتا ما بگهیجینه حجی کرناتا او کریارا بکن تحشم بکی. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي. یا ربی محبت خواه بکن یعنی نفس و رحم شیرین تره ما محبت خواه حجی کرنا خواه بکن نفس و رحم شیرین تره ما و اهلی و من الماء البارد محبت خواه بکن نفس و رحم جی وش اهل و مال مجی وش آوا جمع جی بهتر مشيرين بك يا ربي آمين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اف حديث الترمذي نقل كريا قلت حديثك حسنه يعني قنجه ونزعيفه. حديث 1492 وعن انس رضي الله عنه قال انس هات نقل كريا خود جرازي بگوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولی گفت الضو بیا ذا الجلال والاکرام بلا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام شدف هوا و ده به هوا و زمان هوا کم نبه بلا هر وقته یعنی سر ده به هوا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام دعای خدا به هر تکرار بکن. رواه الترمذي ورواه النسائي من راويي ربيعة بن عمرو الصحابي. اب حديث الترمذي ونسائي وحاكم نقل كنا جهدان الكتابين خدا. بله حديث 1493 وعن ابي امامه رضي الله عنه قال ابو امامه هات نقل كنا خدا جرازي بگوتیا دعا رسول الله بدعاء كثير. پیغمبر خدا گل دعا دکر یعنی گل پیواب گل جمله دعا دکر لم نحفظ منه شيئا قوي نمال عقل مدا. قلنا ما قلت يا رسول الله دعوت بدعاء كثير. يا رسول خدا گل چشید دعا دکی لم نحفظ منه شيئا او نام العقل مدا حمی. فقال رجهولش مرقا الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله. از تشتقوالیش هورا نبیجم قیکو تشتكواليش هوا ندم هين كرنكو او دعای ادیکم حمیار خدا د پیو د جوینه یعنی حمیار خدا جهدی که حمیل بنوا جمله دا پیدا دبن اوقا جامعه و اوقا برفرها او تشتكو اشهورا بيجم تقول تهولي بيجي هولي دعاك اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد. يا ربي از اشتد خازم چه قاتش کو قنج نبیتا قاصدتا پیغمبرتا محمد شتا خواستی چه قا او دعای قنج خیر و فیده داره کو نبیتا محمد شتا خواستی
اجی واشت دخوازم صلی الله علیه و سلم و اعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمدون از حفظ خواهد که بتا اخواد پارزم بتا چقا نخوشیا نقنجا کو نبیت محمد خوشی پاراست کم و انت المستعان مستعان توی مستعان چیه؟ یعنی که اوه کو اهلی کاری جده خواستن توی و علیک البلاغ یعنی گهشتاندنا مراد دست تدا گهشتاندنا مراد دست تدا ولا دست تدا ولا حول ولا قوة الا بالله حول و قوت یعنی خوابدانش نقنجه بره و قوتدانا بال قنجه و حمیب قدرتا تایا رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حدیث الترمذي نقل کریا گوته حدیث حسنه قنجه نضعیفه حديث 1494 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود هات نقل کردن خود جرازی به گوتیا كان من دعاء رسول الله اوهاش دعاین پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام پیغمبر خود هودی دعا کرد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا ربي إني أسألك أشتد خازم موجبات رحمتك وتشتنكو رحمتك إيجاب بك رحمتك جلبي مبك رحمتك بكشينه سرمه بکشینه بالموا رحمتاتا و عزائم مغفرتی که از اشتد خازم عزائم یعنی او مغفرتاتا یا یعنی قطعی عزائم او تشتکو قطعی مغفرتاتا جلب دیگه مغفرتاتا ایجاب دیگه بخشنداریاتا ایجاب دیگه اشواشتد خازم دهری کایم بکی و سلامت من کل اثم ما اشتد خازم سلامتیاش همی گنها و الغنیمت من کلی برن دست خواه اخستنا همی خوشیا و نعمتا و الفوز بالجنتی دست خواه اخستنا قزنج کرنا جنت و النجات من النار و خلاصیاش آگه جهنم اشتد خازم رواه الحاكم ابو عبد الله اب حديث حاكم ابو عبد الله نقل كريا وقالت حديث صحيح على شرط مسلم قلت حديثك صحيحة قرأ شرط مسلم خوش برن عزیز بلا وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمین خیر و خوشیه دام